Oke baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Mari bersama Linggo Linggo Boys. Ada di Tumbang Datu guys, kita lagi berada di apa sarte Linggo? Rantai Rama. Rante Rama. Rama. Iya. Oke. Bersama Linggo Boys. Linggo Boys, ya Linggo Boys. Ya. Ini masur. Iya. Oke, di baku mo. Oh na. Akin na di siya ada lak nang tira nyata. Nala na pena po takyan. Di Naped, siro naped. Kon ni naped na po ko be kay kutino gambar ako lan niya. Kita mangiru dulu, Pak. Oke. Oke guys. Bedi apa bisa dia lihat? Oh, ini apa? Woi. Yo. Kuala pasambuk dulu. Kuala pasambuk. Ito, maganda. Kasal na i-maxit mo. Maroko kan dito. Bisa diorangkan ya. Jadi keluarga di sini sudah mempersiapkan balok makanan untuk dimakan. Ya. Lalu benar aku kada duka ya. Jadi Katayin na lah, hindi ini keadaan wajib di sini dia akan pangan. Yan yung olat eh. Ada mo ya, kawan na lah. Apa kau tahu orang baik Ya, oke, bagaimana ya Mas? bagus. Oke, ini Baik-baik. emosinya luar biasa ini. Kita ini mau ketemu nenek-nenek. Nenek Tumbang Datu besok. Oh iya. Lewat makanannya. Oke, bersama Epeden. Ya. Bagaimana ini Epeden? Ya, baik-baik tahu set. Oke, Dia siap. mana kok? Apa ya Pak Nasin dito? Kung dili ka ba wala? Dito ko naman aso. Menasu mo. Jadi apa sana teh? Mengalok tidak? Iya. Mangap sana. Jadi ya teh kenano mengalok ilang sa nenek tu Madatu. Yo, na tu di pewian na teh ya sa nek dewan jo may Luo Timur. Karena to bisa ya ton namanya mencaro kuma denong Pak Nato di Kendek. Nato itu dia sebagai ketua dewan DPRD Luo Timur. Oh, nanti. Yo, berarti nanti. Iya. Jadi nek dewan baru di di Masamba. Karena tadi katanya dia ada pertemuan di sana, nah harus dia yang pimpin. Makanya baru dalam perjalanan dari sana. Aku nada kok paton atau barat tuh. Pamarorongan nila ko mo ko. Ya, tapi ako yan lalu nih. Baru dulu kayak itu wujud kenanu tuh rata lambi kada daw. Bayam tuh kenanu bersyukur kumua ko nang kasih mo dilantik. Yo Luo Timur tahun tanggal 27. Terus aku juga karena pelantikannya sebagai ketua untuk DPRD Luo Timur. Iya. Tak ini tak dipakai nala. Oh iya. Ini ya turun na teh. Jadi ya teh akan lihat teh. Buana. Balena. Teh na bisa di pamerasan nih. Kalau kurisola. Bakko di panito tara ka bakko.
Tapi bisa pemerasan nih, Le. Tadi Iya. tolong Ada yang pemerasan. siapa ya? Dapat kita tuh. Lanjutan, hindi tak. Oh, yang adu ke lenong kapua. Lendong kapua. Iyo, lenong kapua di patunggak itu. Dayor kay may bugi itu, yo. Ya, lenong ini mito raya. Na lebih soleh kan de kay hidup bugi. Ito raya ini kumanda. Iya. Nah, pira mo katong gini lendong to teori na sa ikan Teori. din na. Oh iya. Sebab misi kapon na lendong yo mi. Kumandi ke dora lek tamane. Doya. Kata apa ya? Makan dulu kita. Oke. Dulu di situ makan. Eh, Kasih pingsan situ. Palako mi, Di palako situ. mi. Makan dulu di situ. Nah, ya dapat ko. Lalu pa kumanda. Iya, na pe karwa makan kuan dete. Nani. Dia lu kini tolok kan. Ini ya dia. Tolok misal pawon, pupa Iya, gitu. iya. Bisa. Oh, ilo linggo. Ya. Kata di Kita minum dulu ompet. Oke. kenapa pengalon ya apa dibui. Mantap. Jadi begitu tuh dia ke pengalon apa dibui. Jadi siapa Nah, kok tamane salu-salu tuh nenek etasu tuh si pobunun de telek tamkonan ale. Iya. Yari di perkembangan di kue ya yang kau tu tumbang ni baru sama di kue. Yari di perkembangan di kue baru na tu di ni ke ada. Iya. Nah, aku sangat tahu. Yang enggak. Dia enggak iya. Dia na tu buana di sangai rokok saya ke bani. Pasangke bani anu no kone ta. Susi meni di dalam. Pepe dalam tek komunike de. Nambai nanen buka pa tula di pokadan buka daun nalon buka to kumako anna saba kenan uden masalan to kumana ko resu beres itu masalah nak kalau anak hilalai po dek susi teh na poga usane dewan bisa duka to Persekutu. to iya masih apa itu oke Itu doki John. apa mangana lek kalau sih apa mangana dona di ako Kopang kari hindi mo kanda lumay ko kaya. para kita tidak kita dah Ya ya. Oke. Kami. Mo kami. iya Iyo. Lumar kapit ta. dan dia kan kiri Kemudian dia luki kumanda tu saya kira. Iya. dan itu kan kamu bisa ya Bisa pa sa nene. Isa pa, isa pa. bisa pak Rendong. pak tambah lendong kinde teh anak kamu Wah, itu ini. Ini mo ka. Putik itu enggak ya? Oh, pito telo lendong mo. Oke. Rasanya lendong. Indah. Jelas musa piring. Ada apa lada tu TikTok? Lalu tuan rumah diabadikan. Udah itu sampai di mau malam ya ada bilang kemana kami di bembo apa? Mem kami di bembo apa? Aku orang yang malam pakai lilin tu. Ya kuman marok kami poje. Kumandam kanin deh, Bos. Kuman mereto. Naliwi bang oret to mangan. Irut to ka, Bos. Iya. Bukan naliwi bang oret to mangan. Karena foto-foto rin. Hari itu. Engkau menita di bangan alan. Iya, ya, Rita.
Nanti kita kocak mana pala na was. Naku ato apa nasingkian na bang ko di palan. Bikin Ini nanti bukan itu orang siapa itu? ya bikin apa kok di situ neng? Siapa itu? Ada ini rumahnya Mbak Neng. Bilang halo. Namanya siapa? Siapa itu? HP-nya nenek itu. Apa? HP-nya nenek itu yang ini Mbak Neng. Amo pasulit, kaya pasulit orang ini lagi itu kan ngobrol lah kala kan ada ngobrol aku banyak. Ini adalah babinya nih, Dewan dari Wandula. Bikin apa ka Neng? Kenyataan toh. Ya totoan naman. Ya totoan nila dito si Kak Dita binasok. Yo, pakul. Nanti ko. Ano pa niya, marapat pala yun. Baru itu Kanin sa hato. si Kak Dita binasok minta mana? Saya tadi mau makan itu saya buat apa? Karena keadaan nggak bisa karena teh acara teh terpesona pas semua nung. Ito nalo Sabtu na suli mi Jakarta. Ya ke salamat masyang kalian taruh ko mangasa. Shooting ini pwede. Nah, itu kanto ya, Mas. Oh ya. Pebule ya. Pwede mi kanda sa peden. Kalau ko siya pia. Naman mena sa kako. Ben. Sendok ke? Sendok lah. Sendok lah. Mana mau betul doa betul. Yang ada di dalam itu yang dalam kulen. Dan lugar kamu jual malin.
Kenapa paano na doon dulu? Asa? Oh, Ano na ka? Lo jalan burung parbai. Ano na ka? ano? Merpati. Merpati. Oh, ada pengito lago. Oh, Kanyari mano na mamam. Mana ada mau ya? aku mah tuh dia nak dulu. Kakeni. Aku tuh rintis itu membawai lah ke Suraku pisan. Iya. ya marere. Oh, Marera. Sola Pengorano. Undi Merisanda. Ketumbangun. Iya. Saya yang membuka di sana. Perjuanganku si Pak Kada Loko nah bisa lolos ke Wailapa. Kan belum ada transport darat, masih laut dan sungai. Hindi mo. Kepala pikir aku bisa. Apa titik pikir ya? Agak ini kepala di stage haiwan. Saya pergi di Malili tahun 75 bulan Juni. Saya hutan di Tenggelam. Saya kerja bulan Juni. Saya hutan di Tenggelam atau John atau na may tayo pamilya di na Tenggelam tu kapal bintang samudra. Bintang Samudra. Bintang Aries lah. Tadi ada Bintang Tampungas. samudra mi. Tak yang mungkin lain tak kira. Tadi mau tak. 78 Kudadi. 78 Kudadi tak Tujuh delapan tak pemdadi. Tahun 75 na anu. 42 tu mayat diantri jo polsek. Oh. Oh, 79. Pak Richard. Nanu ke dia mah tahun 75 kilan dan saya sola sa nericek. Nah, aku bela aku tuh nenek naricek kende pisan. Kau sama Rude. Iya. Nah, kepala apa kan nih? Nah, kepala apa kumula ko isa Iya. ko meratu belako le. Iya. Sewa mobil dari Polopo Toraya Manedurato. Sewa kapal lah. Yung Polopo ko Malili 600. 600 rupiah. 600 rupiah. Sewa mobil ke dari Malili ke Surako 200. Rupiah terus perak Iya. le. Lili surako terus perak. Dento di sanga Dewi Murni pisan. Dewi Murni otor. Jo Wandula kakak itu dia yang jalan nangka. Nangka. Sini mo ka na. Makan na. Ayan aku jo jo Surako darang cetok Kristen tantan sampai orang Batak, orang Ambon. Jadi kenanu sulakunasang ko to. Taro akan kopirin saya coba di rumah. Coba apa dulu anu kumutu warera ko le. Sempat pa ako na natawari din Korea lambana ako Korea. Loko Saudi Arabia. Iya. Tapi kok ya anu akhirnya saya dapat musibah di kecelakaan di Malili itu habis punya bagus satu perahu. Wale walay tindahan na nato tama di bembo ako rumah. Ayan. Jadi susu mama di katon deh nih. Iya. Tapi ya saya bersyukur desia karunia ben sama mampaku. Pada itu hari baru dua saya punya anak saya pergi di di Malia Surako. Anak pertama dan anak kedua. Umur saya sudah 80 jalan 85 nih. 85. Yang mana pusat apa male. Enaknya teh saudara aku neme 88 ke 87 ke Sabah. Memang dia lebih dulu. Dia lebih tua daripada saya. Ke kami to. Sepupu. Sepupu. Pasak-pasak. Nah memang hobiku tuh malam pasak. Dagang le. Sampai sekarang. Saya nih sangat dagang cuma anak pergi ikut pasar. Ikut pasar. Tapi saya itu keliling memang kayak nano ikut pasar di Sulawesi. Apa kami Sampai Makassar, sampai Sulawesi Barat, sampai Palu, sampai Kendari. Itu kerja aku naik mobil. Ya, syukur kepada Tuhan saya masih bisa naik mobil sekarang. Jadi itu kalau sopir itu jarang yang saya tidak kenal. Ada juga jarang yang tidak kenal dengan saya. Yang penting saya sudah naik di mobilnya.
Saya lama bawa buah-buahan di Makassar. Ada sekitar 2 tahun. Bisnis jeruk manis. Dari Malangke ke Ke Makassar. Malangke. Ito bang ate? Jadi lo pala ako tukar diri ulit. Nanti Akan dek, enak untuk diinjak. Oke. Jalan Merpati itu ini dong bisa. Merpati iya. Jadi Ron kami satu di dong. Dan dah. Tarudi. Taruh di. Ya, jangan di bawah itu. Ada jual SMA. Iya. Pokoknya si buka benang masya pungit lah ko rorong sih dito. Sa bajik sonyo buka benang na ko kini. Sa merengere kita. Dari siapa tuh teman tuh dia? Yusya. Mane matua to aku mane apa kalau lu malo na. Jalai dolo nisa di PDT, malah di PKPU. Mengarang mo niya. Nah, Apal ako mo ya, pinto. Enggak. Oh iya. Asal dari situ betul dia waduh pasti natandain. Jadi lang, masyara langsung ke teh. Iya. Iko ka ato pura mo jadi. Pura mo na ada kabara. Di kader mo yun. kamu motor ini dia itu. Tu tosi watu ariri. Ya palisu sola palisu si bari patabang. Oh ya, motor. Iya. Ya mau motor. Ada syarat talan nuna ko tu kuma pirana kan aroko. Ya, nusa ada Iya. perempuan. Iya. Nah, di perempuan di kosong benon na tu di ini kayak. Iya. Sia, Yang tu kenan tok kami le. tunggu dah tu. Tak ada. Atau na lamin calon kumana tole siapi na pilih to buda na dukung sa nenek tumbang datu ako lana kira pole iya lana bui Pak Dandina nah apalagi to temu untuk sementara nang kamu dilantik jadi ketua DPRD Lu Timur. Nah, tori to ako na duk momento ta misiru na tu langkialay sa nene tu mara. Iya, bati na ni Arisa. Iya, mento sola siru na lah. Iya. Cara si pasal na rending. Yung kukwa kamu siya nene sa tumada tu patanara pa ang kultali nga doon. Pahila maya yung kulpili patanara. Kamu duka ta siya nene hindi tumbang banwa. Taro tomali kundu ko mandi la song talya kumani apa. Hindi riya taro ko talaga kami. Tumangal la ka siya nene sa patana ni tonal ni ton na kula ng kadiwa. Nata ton na tama calon allo ina ton natoli calon kumwa kami siya nene siya tumadatu lami rinding para na lami sulam butaronon mi rondongal nga mi kabani kutoli kutoli pi kende kete mga kende kene mati inta dai kung kami siya nene siya tumadatu apa kende ke malo to temo na yamon to na pomato induk mo pole randan di puruna kana paban karuru mo pole tong keadilan yang kami sana satu mengadatu. Apa kami sana satu mengadatu laku pak wong ni pasara sandaran dan ang jenna le to barraana ne dewan. Sola polo kain diina. Lanna mo jaman na la yara kana likuan. En dagaan pa kamenarangan lampas sikolang kamu duka kamu sana satu mengadatu pula. Rondo nga lang ilan pastikolalan na yoko banu. Dinon ka upa na. Tantalo tingga isang waraan na lang pastikolan na lang nilo ka isang waraan na min kuya ka bilpol ido. Na natanglo na ka manarangan.
Na mura ada iduka tamma atau susi tuku malena mo. Oh nur surana kamu duka lah di pawang sandaran na kamu tak doloan milo. Na buar kanala sama wa turang rita di sana kada bani ke masuk ke sana mama kamu sanen itu muratu. Ambil nala itu warna sola polo kan di ina kamu kan patutulan di kalambana mentu masola nasan. Ya duka te tang sesuru di bungarok koli supala ami kusanga nang kalimbu duka ya to masyu te di sana tang sesuru na mo di supala ami kamu siya nene sa tumadato. Bay na masih masalo mato na tanan ni talingo do may mga supala tang ipalan. Kwa Mendo Benti anak tu. anak-anak dari Richard. Mananti. Oh iya, ya duka pa to anak nama Arudi tu den topian toh. Nakua ko alon-alon dukai kuma ko anna maaja sakana sementara ditahan dolo toh. Jadi nama aja masule lah ko lana kira lagi duka tulisan ini cuma ada tuh. Karena ada Dian. Iya. Iya. oh iya kukwa masya salo mato ini tanan ni talinga dua lima usa palen pangpaghan di tahun ini. Apa hindi ya taruh talangan ni di sana Dian. Iya. Belan na maajamo na di Desa kalangan itu zaman na. Maabulolong kung kita kamu sa nene sa mga dato. Ni yampang itu di sana tonsak kalangan ni. Wangi duka abu malido mitem irok ko tuaraan na maabusukan nara akong yarak itu di sana tanalang iyo tu di sana. Zaman na piya. Nasule la ko zaman na. Yan na sule la ko zaman na. War ka na lama kamber dan puluh na lama bantala-tala na latole kunyala na kilala. Pada ami tanga matoto kando ka magani kamu bunturang mi kamu sanen sa patana o siya dato. Da ami to ke ikan ni buntumal da ami tambon ni kalindong pedol ko da ami rampo ikan turo taruno pe turo ke kando ke bunturang mi kamu sanen sa tumbang dato. Ta na la entah dai kun ni kandok ke bunturnya. Nah, matoto ya bunturnya ini nama dia masula. Ala kilala ya sama sa penarundo laing sama lamba bilpana. Tak dai kun kamu sanen siapa tana. O siya tumbona. Oh bay nama siya salo mato ni tanan ni taninga doon bay mo sa palen paladan ni patamin ni to. Okay. Yara kaya meron na desi sulu wasa. Iyan na tayo na maadya masule daan yung talamban ni isang kandeman ni ini. Kamu buntu tumangi kandeman ni ini tayo na maadya masule. Na maadya maya sule mga lana pono niya to isang lampakaran na kaya maadya masule. Dao ni tombon ni kalindo pedol ko daan mi rampo ikan taruno turo ke kando ke bunturang ini tayo maadya ma. Tayo na lang pakande kung kamu siya sa mga dato. Kamu oh, may naman siyang salo mo ito. Itan mo doon. May mo sa palit. May pangal. Itan kami sa doon. Sa kumaratol. Limbong mo ito na iyate. Para atitan ng talo. Tasing mo ito. Riro ti. Hindura. Likan hindi ako gamba. Doon na liponen. Kamu ito kita ito nene liponen. Hindi taro ito. Maling kumandi. Sa katulya ko niya. Hindi ya taro ko talangan ito. Mangalol lang ko sa nene. Sa patana. Aloy nila. Lako mangalala ko siya nene tumadato lo ini ya mo ya to na dente tangki suru di pa inde ongam banuan inde pa pa dalata ni ka mo siya nene di pa nene Rombay na masyasalo mo to ni tanan ni taling na rombay sa palan pa ni kita manin to mandaru kamo ya bay maabele pudo lan na binti mo ya kundi mapakira marotong lan balaka ano na ti buka ulang kami mani pangkapu ang ti ko akala din di manifestalan ba kita dalaga na to ito taruh tarang itu sang kande mami ini lami hindi para lami kulang betul ako tutun dalaga susiru kande ba bele pudo sola bonde makai pakai marotong
Ayan na tumatuka man ni tarutan lang namin bay timahotong lang ng tondong. Reka ka na serang ng tondong, reka ka na. Pangaliling ito ka ong doran kaluan ng nos ko patututan ng talo so napatonon kuring tolambo so na panang patapadangiring lami. Hindi pala alami kulambo tarono na tang tipa manindi na tisebo ko manindi na taman ito po katarono. Pisang kanila niyo. O na bay na masyasalo mo ito ang tanan na doon na sa palan ko tanan kita patabi ito pa. Na pa mama manita bay pakai malotong yung abulan na to tang sala to po na ran tang sala ran na. Bura do ka ararana ng burarang kaya na sanda makamban na pelisun na pala sa san ediyon niya na sarang ngalangan na. Nametado ka apa dun na tanda-tanda na meta mo kung kumuyo kilala mo so da sama sa pinarunong darutan lang kung yun ang sama lamba na dilok. Na makalemu pa dun na tanda-tanda na po benting matoto mo na po rin di bato mo yung tangala. Kamu mo kulang butaruno yun na. Muimba na ko padangki Rosalino lambun tutumangi tu sana di mana kamu kita parinding mirinding pala ni kulang butaruno jadu ka natamay tahu saya na tilo do ka tupa dun na to den no do ka upa na tilo do saki makambal na may batang adekale na tangala na uya kamu ya saki makambal sola lambung apa sama-sama. Na pangasaw ka ato di sana pa dun na ta ibay na pino do ka upa na pang sobaran yalan kokoran na ya pinatingararulang ang padan na tamadiyamalan na male susi kamu siya nene siya patana o siya tumada ito ako mo kamu pilih pa aku tanay na ya pila na pa aku tanay padan na tumadyaman ang kantoro na male lapin po ka dito pa na male dali ombay na masyasalo mo to imitanan ni taling ombay mo gusto pala yung pangkaliran ni pili patamalin nito pa ko na alamin nita edisanga kande mami ini kamu dulu kalau kita awal sandaran-sandaran na kamu kita paparunduanan ni pisang kada kenali na parokon situ kainan na tangan yung patawan di kalau pa kamu lang patuti lala lamatan na mata kalamban kinaparok ko tiro kuma mami siya bakong kami tamablang pusa pantam makan to punta kalinan bondin ng kanang kapa na baga mo kanta kaya mo apa kitandiam to na kamu ko mula di pawang sandaran na kamu patuti lala pumutar na mata kalamban. Hola mi popemba ka amiria serong na bo mi popemba ka iraan na bay na tayo na salaran ran te kanu ana tayo na salaran tayo sule ba kadabo ko la ko ong banwan may masyang salong mo to ano tanan taling mo drum yung sa panen pangkalan pito tanan mo to na susi mo pa palangan kita mo pa pendek sila pemba sa matinting mo randa pinukupin ko na kami tong kadila. Amin mo takin na tumasambay. Alim. Amin mo takin na Jadi latar urokom kami. Iya, nagagawa dua parok ko. Namay ka ng titi. Ni Cici. Karena rokasan ya cici siya. Iya, bintang mo na. Bintang muda 88. Iya. Lah. Lah, sekarang dulu teh. Yang turun ko mo, iya turun ko mo. Iya. Pito. Oh, Peter, ya. Nakuha na. Oh. Pakai bay lompit daw kita. Oke. Oke, jadi lama dari itu masalah. Oh, dan saka Tole-tole oh, teh patol pemerasan le teh nama di patol pemerasan kita kalukuri dipakai. Pasti tol ke teh pemerasan. Tanah pemerasan nih. Sami malilim na di alam. Iya. Pemerasan itu tanda na tabar. Oke, iya. Oh, Winda. Tetap jaya dan sukses toh. Oke, kurang semang Iya, amin. oke, ya. Iya. Selama aku dulu kamu ko nanti ke siapa kamu? Mungkin jam-jam 8 atau jam 9 nanti. Oh iya. Iya. Oke. Oh, masih si tamu dong. Iya. Iya. Oke. Oke, dadah. Ini temanya. Siapa itu temannya?
Pero di arena. Oh, aman ya. Gimana Pak? Bagaimana? Kita lanjut lagi. Iya. Oke. Oke boys. Oke, boys. Spill pongojain dompet. Oke, berapa pojain to? Mana sampo jain? Nggak ada. Mana to? Rob itu gasangan. Mana? Ya titik. Yatin dia sampo jain. Oh iya, oke. Andarias Tangko. Oke ya, oke.